Swastiastu. Pih, rame sajan sama tone. Jagi mirengang satu nggih. Desa penglipuran mekenah ring Bangli. Akeh turise rauh mariki. Ngiring ajegang budaya Bali melarapan antuk satu Bali. Nanging sadurungne titiang jagi nyihnayang angge. Titiang Nilo Risna Gita Pradnyani sisya kelas 3 ring SD Negeri Blancang. Sane mangke titiang jagi mesatu Bali sane memurda sang lanjanu pirengang nggih. Ada kone tuturan satu sang lanjan sodok tina anu nuju para petanine rame megarapan dicari. Ada ane marenang gala, ada ane ngelampit muah, ada ane subuh mamula padi. Ditu liu kone kadise mepundung-pundung ngale ama. Kene munyin kadis-kadise. Keto munyin kadise pada girang yang macanda kecas ya mepalanan aja ke timpal nih. Sodong itah kadise ane cerik ngale ama saget ada kedes pesan tekoli delot pasihe bulane sama kompetne lumbang macane kadeng ngelet bungot ngelane tergalak pesan kodisen tomadan sangun ditu ia barang alih ama kediseane lenan nya pesan napukin ada kedes tor galak entu. Nah, cerita yang jani ada kades carek ngindong makabar bedur kodisen tomadan sang lanjana ia seliuk makabar bedur cari ke jangan pesan yang napuke ada kedes tor galak bareng alih ama ditongos kedise ane cerik buinan salah nih cele pesan token kedise ane lenan sabilang ada ane pak nage cotote ditu sang lancana metakan ini teachernya ulija tumben yang tepat bareng ngalah sama dito
Marening ada kedes cerek memunyi buka kita pedesangun tur mesaut bangras. Cai kedes cerek mapi tuaran nawang ne ane subamadan sangun rakan kedise uleng delat pasihe degak tingkai bane masuam betatakan kai gitu pesaut ne sangun lantas mesaut sang lancana tuh pada ratu kai tuar megusti tekan ibu buinan kai kondentaen merasa kalah jati jai bengelah jet gede nanging tuara jagadena tain ibande bandingan tain kaine ya den iba makampe lumbang kai tu sing takut yen lakar mapetuk matagah-tagahan makabar gitu munyene sang lancana maroni ngamunyene sang lancana buka gitu jangah pesan sangun tur mesaut cai kedes cerek degak tingkah ibane mesuang petek iba sorah kedes kepecet nageh ngalahang kai nah pangkai nawang tegarang iba maju jane amon cen jagedenan tain ibane gitu pesaut nih sangun ditu sang lancana kiri tumuli yang makai jos tidur tain kepune mapi iya maju sangun nih dong iwasen tain kaine sangun bongong iwasen taine sang lancana ia merasa je kekalahan teken kedes cerik sang lancana suba kone keto puin ngomong sangun nah sang lancana saja kai kala sawire gedenan tain ibane ane jani mai mapetok matagah-tagahan makabar gitu munyene sangun lantas nimbal sang lancana mesaut jalan mai tetekai sang lancana ngemaluin makabar berketebar mai makabar berketebar mai makabar sangun sehasenuk tugen pekabarane sang lancana subepak kone pekabarane ngengkalang sang lancana mencegan didur tendasne sangun sambilang nyocoh tendasne sangun sangun sing medaya teken solahne sang lancana buka keto buinan tuara merasa tendasne tinggahina ban sang lancana makan sang lancana medewe kedes cerik gelisah dua subetagah pakebarane sangun laut ia makaukan sang lancana
sawat pesan pedur teken sangun. Sawire sang lanjana nu beduran buen nagah-nagahang sangun makaber. Ditu sangun buen makaukan sang lanjana. Sang lanjana gitu buin pesawat nih sang lanjana sambil nyoh coh tendas nih sang mun. Di sang lanjana nu masih beduran buin nagah-nagahang sangun makabar. Dewek nih je subuh merasa kenyal tur tendas nih subuh merasa ngap tur sakit. Ditu sangun buin ngomong, aduh sang lanjana jani kai subeng aku kalah sing mengidang kai nuk tugen pakaberancai ne mai jani ragetun. Gitu sangun ngenggalan masiuk munang. Kalau ibu-ibu rumah tangga buin ngerasang nyocok tendas nih sangun. Apa? Kanti makapasan kulit kaun tendas. Biasanya mereka arisan, gitu kan? Disubani nekan konten ngenggalang sang lancan mesang klipon dibet-beti. Sangun sakit nanang tatu ditendas nih. Kesuen-suen sangun mati ulian nanang sakit ditendas nih. Nah timpal ajak mekejang gitu subuh upah anake ane sombong. Tur demen ngarusin anak cerikan. Sinah tuseng lah timpal tur baye sani lakar tepuk. Sepatutnya irage dados manusia. Ya diastun cene kele tua bajang loh muani mangde saling asah asih lan asuh. Tuh ada goa ngemalingkun tun panggung ngeliwatin segara satu bawak subesuun kirang langkung nunas ampura. Om Santi 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 Om.